abagenzi batega indege ntibajya bamenya ibyo muba murimo mukorera haryamo imbere, babana binjira bakavuga ati mwinjire, ukagera aho bakubwira ngo hano hagize ikibazo niho mushobora gusohokera, muri buze kwambara ibingibi. Biriya bintu baba babwira abantu ko nta hantu turabona indege yakoze impanuka ngo abantu barokoke, biriya bintu si ibintu biba biri aho ngaho byo kugira ngo abantu babareme agatima gusa, buriya hari ubutabazi bushobora kuba byatanga koko? Abantu bararokoka ariko ntabwo bavuga ko indege zose abantu bapfiramo bagashira. Yego iyo impanuka ibaye akenshi iba abantu benshi barapfa, ariko biriya byose baba bakora ni ukugira nyine ngo bagerageze iyo mpanuka niba ibaye habe hashobora kuba abarokoka, kandi bibaho. Bariya ibyo babwira byose baba barabigize, baba barateguwe no gufasha abantu kugira ngo baze iyo ndege bigusa, n'ibiguye mu mazi biriya bintu babwira ngo baze kwambara bave muri iyo ndege, babone n'uko boga muri ayo mazi ntibarohame kugeza igihe barokorwa. Ntabwo biriya bintu rwose birafasha, kandi impanuka zibaye ntabwo akenshi yego abantu nk'iriya yabaye ejo bundi mu Bushinwa abantu bashize, ariko abapiloti ubundi bagerageza kwikontorora bakayigeza ku butaka, yego yenda ikaba yacikamo ibice, ariko akenshi abantu bashobora gusohoka bagafashwa n'abatabazi baba bari hafi, cyane cyane yari ku kibuga abatabazi baba bahari, kizimyamyoto biba bihari, abashoboye gusohoka bakarokoka, abasigayemo ubwo nta kundi bakayihiramo. Ariko nyine biriya byose abantu baba babiteguye, ntabwo abantu bapfira rimwe bose. Batari ibanga, ibihe byabakomereye igihe mwari mutwaye indege bikabagora cyane, mwibuka ni ibihe? Twagira gutwara indege, twagize ibyo bita fuel contamination. Twari dutwaye indege ya moteri enye, tugihaguruka moteri imwe tumaze nk'iminota 15 iraduhagararana kubera fuel contamination. Tugira ati iminota 3 zisigaye zatugezayo, reka dukomeze dukore ko dushoboye kose kugira ngo iyo fuel mbega turebe ko yatugezayo. Ariko tumaze nk'iminota 30 iyindi moteri irahagarara, ubwo dusigaranye ebyiri gusa. Hanyuma dusubire iyo twari tuvuye ko ariho hari hafi, ko turaza tugendera kuri moteri ebyiri gusa zisigaranye, kandi ubwo ikirere ko kigenda kigabanuka, ko ugenda hejuru cyane, ariko iyo moteri zitangiye kugupfana uratangira kwigira hasi. Tugira Imana izo moteri ebyiri zitugeza hasi, ariko mu mwanya tukiri kuri runway twageze hasi, mbega twerekera kuri tarmac aho indege zihagarara, iya gatatu nayo iragenda. Ni ukuvuga ko twahagaritse moteri imwe gusa, mbega twari hafi gupfa. Impanuka yari igiye kuba ubwo byarangiye. Imana ishimwe ubwo yakinze akaboko. Reka tugaruke ku bibuga by'indege.